Yes muri muta Uganda kandi twashangaho ogune MC wa mani niwe wa mani comedian uri kusinga in fact umwana yarwa kujana president wa comedian aroti brad nogamba ki we bari kutere kintu yode musogwa ninza rukunjiri kushangayo nza bushenyi kushangayo nza Kampala nshangayo Kachaina nza Kenya nshangayo Kachaina tukiri hihi kashe ja page yawe bimpanye mchendo za America usanga yo na live ndukitera page yanje bakajihakinga bakajibanza bajana publishinga bahiza bajideletinga natega nayisengereza bibe byahiza ameze nkana naceceka nasara munajanto wayi nahafa abantu kashwa page so ngarikireyo hati nyigwirensi kandi bageta Kachaina entertainment so niza kubera mu byona harimo comedy harimo entertainment harimo MC harimo byo kwevuga harimo bya promotion harimo bya marketing business marketing business abandi nore kamera turesire kamera zebe y'inonga nati namanya nareba kamera y'Ikachaina resero mutawu no muterimo numanya ngo 6D Mark II ni bace munonga bazino kanya kandi giretiro gagetse zayo zona za rapero manya biha byona so umuntu akigaraka kugira ngo nabwe na video ye kwasirwe se mu manye kozereki de kamera njiji cyece cyoma kandi lens zona ziri lens enche zuruho yeningwa zuruho empango zuruho hona rebesete zona zirugire no mu mirimo yo gukora kandi turiye tuza kubiguriraho ndiye n'ingitandika studio kujombeka no tukugibura ya audio abo kuba hati cya video cyakora cyaho zuru umwoma mwana yizwira mu lenses na gadgets zindi so honorable project ni nkurebo jiri mu honorable hatu noreba nyugwire ntandikira yiba kweta Kachaina mentorship initiative kandi hatejo ninza kuba nintayira amashomero gona ntandikiraga mu Western hari ishomero rindebiro jiri mu bantu bona bashemerego Mbara high school chapa for the first time nguhoro yabo tekizuraga ukabwe mbabaza mukame basekora kize kwijura mwana turiye ntukora konkani mwe ntubasima thank you so much muriye n'umukora kimwe ndindebera kimwe abantu baresere wabiyazaho ima wabatankayi ikintu mwakiteka mu star kandi umanyi urukabaka w'ibintu bya social media ibintu bya YouTube abantu bona aha nibo bakurebera in fact baza YouTube ya Kachaina comedy subscribing twenda subscribe twenda twarebe byo muri kanana kenda so twenda he mitware 5 onashimwe abantu ni mumanya mutaka umana kansimisha ubwa abajya interview yabajata tukuba wota subscribe injere notari cyari wanje tabwe nje no ngo urebe kintu takwenda kumpagira yes nicyo kurebera abantu bahikana status abatakitaho kintu na Facebook arenda hamwe so page yanjye nsya Kachaina entertainment yo mpereho tuyambagane because nyine content ya man konkati nkagita yo mutaka kanyere then Twitter ni kwesa Kachaina 1 TikTok Kachaina comedy YouTube Kachaina comedy subscribing tushemerwe kandi tuhagire subscribing no guy ari bageta NKORE media tuwewere because turiyentebe kanisa kutandika comedy night so muri mbara antsa kubanza ho talent search kachi kugira ngo tu discovering izindi talent z'ibyo za cyabugimbi z'ubwiza bwera zintunga zorohoyima de naba bana bije hatu wargaho kazomuka uzobwe no bwiroyije ari abana bari yakini ninza kwijayo nyibanki itaho kubanka ubundo gayo ko ine nkito makunyata ari abana bari mbega computer ina abana bari mbega camera abana bari mbega ku editinga so tutkarukozere ngo nishomero open konka abana bari bakwaya ni nsima n'ikindi ubwo mukazo wajyaha wakweza kananka wasima wakwereza kananka kaba nakajego baniki kaka uwo abasize kuyamba ukapostinga kaboneraho abantu bakamwombekera akaba umuntu wa mano wije akasima akajya ati Kachaina ni nsima ndamuyambere nkamuhweraho kake na nkamusanga ukwe zakabohe natambura narayine talent not talent narayine bintu birungi konka atineki bitine market so kuna amwiro video na Gita TV abantu bayiyongera umwire bwo buru bakatesi kuba kuna baburikire video kuba mureba market yaye yongera atamuheru kunagarikiye namutahugwa kabiri icyagiramo abazungu bizire bamwombekera ibintu byone byayine babigura bamuguzaho group sate ibintu babironda bibura so mukazi norari yaho naronda groups ngubakanye so yija kusima it is a role of a media personnel or a journalist you know tubona ngo barikiwe hona rero kongo mugasho gwitu ukabe gyo gukwera umuntu wa hansi atakwe atine muzindaro gwo kwewera nubo twakubentfa kankwe cyo kurebera ucuma wabori generals tokashanga umuntu ariye nagura nayiba nkita kari y'abantu acha
nayiba abantu nabingana atokiza akajyana Swaga kumwe story akakwanga miliyoni ibiri ukamureka noba wakwata miliyoni 2 konka noba wafereza abantu batarahansi ya miliyoni noba wita abantu bingi n'abanyabuzare bawe barum abwa miliyoni 2 kandi ukweza kwa by the way abantu binja ba media na ba cerebu ntubura kumangwa abantu abahansi n'abantu bamana tubura kukimanya unka kukurwara watandika kugira kawosh watandika kugira mu nsondere aba bantu abahansi munumba nibo bakwasenda nibo benyina bakuyamba so tukubasa kubatwara for granted de hari umwana uko mu kitobero ujoze yo mukazi w'imyaka 20 umwana w'imyaka 20 akozire iki nyina namuheka buheka mugongo akaremara ibyamuremize tusangire ngo n'ibintu tukubasa kushobora public bakabimanya for instance tusangire ngo abakazi abatakuza antenento numuretera kuzara abana bakuteganizwa abakazi abo kurindo kazaro kazarumuka numurete bizuba mununga waheza kuzara nabwo kabura atogo mukazi akabura kuza antenento deni yagaraka kuyagize renda yabura kuyagiye kuzara yazara umuhanda kandi kuyagize kuzara nabwo yaza y'umwirwaro yata so nobasa kushanga bambi kakutarakunda kwe nembera yensi konka hine nabandi aruguma najyangwa mwese nyosho so kazi kayazarira umukaninga so n'ibintu byinge bitwine kwegeza abajana system mwikora ebitwine ku discoveringa no kurwoka ko moto ine kwikoka rwo moto kukatambura abigere iyi n'ibintu biriyo ko mu rubazo imotoka yizita kwika abanyamahura ayibakira ayibatakwika bo bariho narebo kose wagisa kose nimbere yo system nkagiteranze bo bari kutwakira thank you Selecta, kuluta ninga halekale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.